Život piše matematiku. Oduzimanje. Bližilo se vjenčanje moje drage Ane. S nestrpljenjem sam iščekivala taj dan i veselila mu se. Pomislila sam, i ja moram izgledati dobro. Moram oduzeti višak kilograma koji mi se nakupio proteklih godina. Bezbroj puta zapitala sam se zašto se debljam. Zašto neki ljudi mogu pojesti što god požele i ne debljaju se. Tražeći odgovore u raznim knjigama, ipak su mi društvene mreže otvorile oči. Naišla sam na fotografiju muškarca s lijepo isklesanim tijelom. Ispod fotografije pisalo je: najteži rad je rad na sebi. Od tog trenutka počela sam raščlanjivati sva svoja iskustva i emocije na što prostije dijelove, ne bi li došla do nekog skrivenog događaja, koji se vješto pritajio kao veći dio sante leda ispod razine vode. Došla sam do jedne ljetne večeri kad sam se osjećala sasvim napušteno. Moje veliko društvo razišlo se. Odjednom su se svi spojili u parove i nestali. Ostala sam sama, kao neki višak koji nikome ne treba. Nisam se mogla sjetiti detalja kako je završila ta večer, ali emocija nepripadanja odjednom je bila tu i postajala sve veća. Ta emocija odvela me u prvi razred gimnazije i tamo sam bila višak. Zaključak učiteljskog vijeća bio je da ima previše učenika u razredu te ih nekoliko treba prebaciti u drugu školu. Ili će izgubiti godinu. Grah je pao na mene. Taj gubitak godine nikako nisam prihvatila. Ali sada sam imala odgovor. Hranim tu emociju viška. Pretvorila sam je u višak kilograma poput munje, bljesnula mi je misao. Opet si sama. Na vjenčanje ideš bez pratnje.